Bog, dragi moji, evo, još malo pa nam je kraj godine. Sigurno se fino na veliko spremate za slavlje sa svojim bližnjima ili negdje idete van. Tako i ja isto uživam sa svojim bližnjima. To mi je nekako najbolje, najprisnije nego da sad ide negdje vani u buci i šta ja znam, u neka događanja koja mi nisu potrebna, pogotovo za Novu godinu. Ali pred kraj godine želim se osvrnuti na naš show Ljubav je na selu i na Darka. Znači, čovjeka kojeg sam ja odabrala u emisiji i koji je mene brzo izbacio, normalno jer sam ga isprovocirala, skužila. Mislim, sve to znate, jel? Pokazala sam kakav je i odigrala sam da me izbaci. Zašto bi se ja nekome ulagivala, ne znam, da budem duže u šovu i šta ti ja znam, kad nije bilo smisla. Uglavnom, baš sam gledala malo kako se dalje razvijalo sve to na njegovoj farmi. Gledala sam isječke na Facebooku, nisam gledala na televiziji, nije mi se dalo iskreno. Pa ko će sad to gledat? Kokošinjac. Zoološki vrt. To sam odmah izjavila, da se sjećam kao da sam došla u zoološki vrt. A mislim, ima i divljih životinja, ima i pitomih. Tamo je bilo svačega. Tako da on je meni govorio da sam ja žena koja bi švrljala okolo dok njega nema, a na kraju on to napravio. Što je išlo malo kod Brankice, pa malo kod Ana Marije. I kao navodno da je na kraju završio sa Milenicom, koja je tu negdje sa njegovim karakterom, tu sam si negdje baš našla krpa za krpu. Ali nije dugo trajalo. Mislim, ne znam šta da vam kažem, ali ja ne bi nikad mogla biti s takvim muškarcem. To za mene nije muškarac. Mislim da i cure isto se slažete sa mnom, a tako se slažu i dečki 100%, garantiram. Uglavnom, baš mi je drago da je pokazao opet svoje pravo lice i da on voli švrljati od cvijeta do cvijeta, neočajno. Pa ja nikad ne bi bila očajna da ja, nemam nikoga skoro 13 godina i uopće nisam očajna da ja moram biti s nekim. Meni je dobro ovako samoj. Imam dijete sa poteškoćama u razvoju i šta ću ja sad djetetu nametati nekog muškarca kad njemu sve treba. Znači, mom djetetu treba centar pažnje. I to bi bilo pogubno da sam ja sad išla jer moram imati nekog muškarca. Žrtvovala sam sebe za svoje dijete. I to mi nikad neće biti žao i baš mi je drago da smo sami i da ja uživam u odrastanju njega, u stvaranju njega, u vođenju njega. Tako da meni je moj sin uvijek bio na prvom mjestu od kad sam ga rodila. Eto, dragi moji, ja sam se malo raspričala i ne želim vam više oduzimati vrijeme. Dakle, želim vam sve najbolje za Novu godinu, da se lijepo provedete. Dobro, ne morate se napiti, ajde popit ćemo šampanjac, ima još malo vremena i ja ću popiti malo šampanjca, iako ja ne pijem uopće alkohol. Previše sam svoja da bi nešto pila ili nešto uzimala, jel? Stabilna osoba, tako da vam se sve lijepo ostvari iduće godine. Znači, šta je najvažnije? Najvažnije je baš sam taj dan, to je 31. Znači, kakav vam bude taj dan, takva će vam biti cijela godina, tako se kaže. Tako da, barem malo pripazite da bude sve u pozitivi, manje više, jel? Dakle, dragi moji, da imamo i puno ljubavi, i puno sreće iduće godine, i puno novčića, i ljubav. Naravno, ljubav je uvijek na prvom mjestu, onda su novčići. Ali naravno da imamo i puno novčića, da svi budemo sretni i da povise svima plaće i ne znam, da smanje benzine. Evo. Ali dobro, ako budu svima povisili plaće, da povise i penzije, da pošteno ljudi
mogu živjeti, a ne da završe na cesti da tam traže boce. To mi je tuga totalna. Tako da, evo, nadam se da će se to nešto promijeniti s obzirom da smo Europska unija, jel? Znači nismo više država Hrvatska, nego Europska unija i oni bi trebali sad povećati cijeli taj standard. Tako da svima želim sve najbolje u 2025. godini. Još se mi čujemo i puno nas voli i šaljem vam puno pusa. Vaša Nikita.